Pamiarsa silih tunggil dreste unik kanton kelestarian silih tunggilnyane tradisi mencolek-colekan ring desa Banyuning Buleleng. Tetujuan pemarginnyane pina kecihne rasa angayu bahagia santukan piodalan ring pura pemayun desa Banyuning sampun presiden memargi antar. Tradisi mencolek-colekan ngangge sarana adeng inucap kausulang dados warisan budaya tak benda. Lurah Banyuning Nyoman Mulyawan Mausang tradisi mecolek-colekan kemargiang dapat ring kalah puncak piodalan ring pura pemayun. Sane unik samian krama sane mentas ring ajeng purane mawab adeng ring rupan antuk nyarengin dresta inucap. Risampun pamargi dresta punika sawetara krama raris ngresikang angge ring pura Candi Kuning desa Penglatan kecamatan Buleleng. Sane doh nyani sawetara 3 km kairing gamelan Balaganjur. Pemargi inucap pina kecina rasa angayu bahagia risampun krama nabdabin piodalan sane sida memargi antar punika. Serana adeng sane kaanggen kapolis saking lad beten pengorengan ring piodalan. Krama pacang ngambil adeng inucap raris kauab ring sawitran ipun. Tradisi unik inucap pacang kausulang dados warisan budaya tak benda ring sajeroning ngelestariang tetamian leluhur. Ngenenin indika inucap pai ketandani ngaptiang wantuan saking stah empu kuturan miwah undiksa mangde ngarianin seselah sane kedadosang prasarat. Komang Yuda nguningayang.